Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyinjiye ku mugaragaro mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Iki cyemezo cyafashwe n'inama idasanzwe ya 18 y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango yateranye kuri uyu wa gatatu hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho. Kongo ibaye igihugu cya 7 kigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru yabikurikiranye. Inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko yahaye ikaze igihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uwo muryango warugizwe n'ibihugu bitandatu mu nama idasanzwe igira 18 yabereye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi kuri uyu wa gatatu. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya aserukira uwo muryango niwe yabitangaje. A key plank of our deliberations today ati gikuru cyari kitwicaritse ngaho uyu munsi kwarukurabaho bigeze ngo twakire bagenzi bacu bo muri Kongo muri uyu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Sinkekeranya ko iki ari kimenyetso ko uyu muryango wifashe neza kuko abenshi baguma bashaka kuwuzamo. Turabahaye ikaze kugira ngo dufatikanye igikorwa cyo gukorera hamwe mu iterambere. Of our efforts to deepen integration. Bamwe mu bakongomani baba mu ntara ya Kivu y'amajepfo mu buseruko bwa Kongo baganiriye n'ijwi ry'Amerika biteze byinshi kuyinjira y'igihugu cabo muri EAC. Il y aura cette possibilité des échanges. Hazobuguhanahana ibidandazwa abantu bazotembera atankomanzi ataviza barinze gusaba. Ego nka twebwe nta byinshi dushorera hanze ariko tubwirizwa gushiramo inguvu n'ababanyi bacu bazabatorera koyokwe mu bisata bitandukanye. Twizeye ko bizogira n'akarusho ku mutekano wacu mu kugwanya abagizi ba nabi. No muri kahise abasirikare ba Tanzania n'Abaganda baraje kudufasha kugwanya imigwi igwana. Ubuhoho bizorushira. Les Ougandais aussi, ça c'est depuis un temps qu'ils sont venus nous aider. Yoweri Kaguta Museveni, président w'Ubuganda, yahaje icizere abo bakongomani mu nama ya EAC. Congo is really part of East Africa history. Kuba twemereye Kongo ni nko kwemera ivyari bisanzweho kuko abo bakongomani ni bene wacu cyane cyane ababa mu seruko bw'ico gihugu. Abenshi tuvuga ururimi rumwe turasangiye ubwoko kuri bamwe n'ibindi. Nizeye ko tuzosangira kabisi n'agahiye ndetse no kugwaniriza umwasi hamwe kuko nta numwe yovyishoboza. If we don't work together we shall not manage the issue of insecurity. Igihugu ca Kongo gisanze muri EAC haheruka kongerwamwo indimi zibiri igifaransa n'igiswahili zisanzwe zikoreshwa na benshi muri ico gihugu. Aha n'amakaminuza arahasanga akarusho kanini nk'uko bisigurwa na Evariste Ngayimpenda umuyobozi wa kaminuza yitiriwe ikiyaga ca Tanganyika i Bujumbura. Ibihugu bihereye ku Faransa bibaye bibiri hanyuma n'abantu bahuriye ku Faransa bagiye kugwira gusumba uko vyahora. Bizotuma igifaransa cemegwa kujya kwicongereza zoba cemewe bizohindura ibintu byinshi cyane haba kwijwi ry'u Burundi na Kongo ryumvikana bizotuma n'abasaba ubuzi boroherwa gusumba uko byari bimeze. Burundi tuzoba dusa n'igihugu kiri hagati ruba uruja n'uruza rw'abantu ruba uruja n'uruza rw'ibintu nibaza yuko bizoheza bikoroha. Ama university atari make afitanye imigenderanire n'ayandi mashuri kaminuza y'Kongo cyane cyane ayegereye mu ntara za Kivu. Nibaza rero yuko bizoca biheza bikoroha. Prosper Bazombanza yaserukiye Uburundi mu nama yo kwemeza Kongo muri EAC weyongeye koko hakwiriye ko uwo muryango ufatana mu nda mu kugwaniriza hamwe abagizi ba nabi na nyari rya Kongo kirimwo imigwi itari mike y'abagwanyi. Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu ntibagiye no guhamagarira impunzi z'abarundi zirenga 227 zigisigaye muri uwo muryango gutahuka. It is vital that we constantly strengthen. Ni ngombwa ko twese duhagurukira rimwe mu kugwanya iterabwoba ubwicanyi ndengamipaka n'ibindi. Tuzokorera hamwe n'uwo mushitsi mushasha ari we Kongo. Twebwe ubu iwacu n'amahoro nico gituma duhamagarira abarundi basigaye mu buhungiro mu bihugu bigize umuryango wa EAC dusangiye ngaha kugaruka mu gihugu c'amavukiro mu miryango yabo kugira ngo dusangire guterera umuganda mu kubaka igihugu cacu n'akarere muri rusangi. To the East African community.
Kongo kibaye igihugu kigirindwi iruhande y'u Burundi, u Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya na Sudani y'Epfo byari bisanzwe bigize uwo muryango. Umunyamabanga mukuru wa EAC umuryango wa Afrika y'ubuseruko Peter Matuki niwe yararongoye umugwi wagiye kubonana na President Antoine Felix Tshisekedi wa Kongo kugenzura ko ico gihugu gikwije ibisabwa. Yizeye ko isoko rigiye kwaguka kuko ubu uwo muryango ugizwe n'abantu hafi miliyoni 270 kandi ukabwiye gukora ku mabahari abiri, Ocean Indien na Ocean Pacifique, ibizokorohereza urudandazwa muri Afrika. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwe ry'Amerika. Karaveri urakoze. Tujye noneho mu Rwanda. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba bahuye n'izuba ryinshi muri iki gihembwe cy'ihinga. Baravuga ko batazabasha gusoza umwaka neza bitewe n'inzara ibugarije. Aka karere ko mu Burasirazuba bw'u Rwanda gakunze kugaragaramo izuba ryinshi ritera amapfa. Asumta Kaboyi akomeza inkuru. Mu gihe cyo gusoza umwaka henshi basangaga abaturage bashakisha amafunguro cyangwa ibinyobwa byiza bagatumirana bagasangira bishimira ko umwaka bawushoje amahoro. Kuri iyi nshuro abatuye mu mirenge inyuranye y'akarere ka Bugesera baravuga ko batazabona iminsi mikuru kuko bahuye n'izuba ryangije ibyo bahinze byose bitarera. Ijwi rya Amerika ryagiye mu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera. Hari mu masaha abahinzi baba bakiri mu mirima, benshi bagiye batwereka ko ntacyo bazasarura kuko izuba ribateje igihombo gikabije. Twateye ubunyobwa nateye mirongo 3 y'ubunyobwa nakodesheje, yaririmo ibiro 15, minga ibiro 15 by'ibishyimbo nakodesheje. Nta kintu namba gihari usibye kugenda tugatoragura tukabizanira nk'ikabiryo. Ibi bigori ubona twari twabihingiye rimwe, ubu nabyo tujyamo tukahira, urabona ko nta kwera nta bishyimbo nyine bitangiye kugwara ubusimba nyine no kuma bitewe n'izuba nyine. Ibintu byose byararumbye, haba ibijumba imigozi iri kuma, haba ibigori nyine biri kuma, nta kintu bari gutera mu butaka nyine ngo kiveyo nyine. Bahuye n'ubukoko buri hasi mu butaka, imyaka yose barahinga reka da, aha hose haba hari n'ibishyimbo ntabyo. Turabona ubunyobwa bateyemo urabona reka da, karagwa rimwe ari ubugori bwaheze hasi urabibona. Hari iki byose byataye imitwe, hazamo ibyo bikoko, abahinzi ibishyimbo bamwe bagenda basubizamo birongera biyoyoka gutyo, ubu ni imbuga gutyo. Aba baturage baravuga ko badatabawe basoza umwaka bari mu bwigunge, barasaba leta kubafashisha ibiribwa. Turahangayitse kubera ko tekereza ko ibishyimbo kuva imbyumye kubera imvura bizurira. Twari tugiye kwinjira mu minsi mikuru, nta kintu tuzinjirana, nta na gito. Turabyibaza twabatise ubukoko ko igihe cyajyaga kigera tukinjira mu minsi mikuru, turya ibishyimbo, turya ibirayi, turya ibintu byose byeze, turi gusarura mbere. Ariko ntacyo, ni ukwicara gutya. Abantu benshi barasuhutse, ajya umugore Mariya hirya ha, abenshi bararyamye kubera inzara. Ni ukuri turaba gutabarizwa. Leta twebwe icyo twayibwira nuko rwose abayobozi bagomba kudutabariza bakadufasha, nta kindi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB cyemera ko imvura yaguye nabi muri aya mezi byatumye imyaka yangirika mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu. Umuyobozi wungirije wa RAB ushinzwe ubushakashatsi ku buhinzi Charles Bucagu yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko batangiye kuhira mu bice byugarijwe n'izuba. Burasirazuba niho byari bikomeye cyane, ni naho twashyize imbaraga. Twashoboye kugura n'imashini no gufasha no gutegura imiganda yo kuhirira hamwe dukoranye n'abaturage. Uturere cyane cyane twari dufite ikibazo ni twa Ngoma, Kayonza, Kirehe, Nyagatare n'igice cya Rwamagana n'akarere ka Bugesera. Abategereye ikiyaga twagiye tucukura ibyobo byitwa za damu, hanyuma dutanga na za shitingi, kagira amamodoka yikorera amazi, nawe akabagemurira amazi agashyira muri ibyo byobo, noneho abaturage bagakoresha utumashini buhira. Uyu muyobozi kandi yumvikanisha ko usibye ibibazo by'izuba byagaragaye mu turere tumwe na tumwe tw'intara y'Iburasirazuba ndetse n'uduce tw'inkengero z'umujyi wa Kigali, ahandi hasigaye mu gihugu hose nko mu ntara y'Uburengerazuba n'Amajyaruguru bagize imvura nziza ku buryo bazahahira utundi duce tutejeje. Bwana Bucagu avuga ko nubwo izuba ryavuye ari ryinshi mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu, abaturage bataguye kugira ubwoba bw'inzara. Nta nzara izabaho kubera ko twagiye dutanga n'imbuto y'ibihingwa byera vuba, tuvuge nk'imboga, ibishyimbo ahantu hamwe na hamwe n'imigozi y'ibijumba. Muri aya mezi mu kwa mbere ukwa kabiri
byinshi muri iyo myaka yatewe bishobora kuba byareze, n'abazagiraho ingaruka tugira ibigega bya leta dushobora kugoboka abaturage. Tuba dufite imyaka yashoboye kuba yarabitswe, noneho tugashobora kugaburira abo baturage bashobora kugira ingaruka z'ibiryo bike, ariko ntekereza ko ari benshi cyane. Muri uku kwezi kwa 12 leta yatangiye guha ibiribwa bamwe mu baturage bahuye n'amapfa bo mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Abo leta itarageraho barayisaba kubibuka kugira ngo nabo bazishimane n'abandi mu minsi mikuru isoza umwaka. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Asumta urakoze. Mu ntangiriro z'iki cyumweru leta y'u Rwanda yongeye gukaza ingamba zo kwirinda ikiza cya COVID-19. Izi ngamba zavuguruwe nyuma y'iminsi 2 gusa leta itangaje izindi. Ni mu rwego rwo kurwanya virusi y'ubwoko bwa Omicron ikomeje gukwirakwira hirya no hino ku isi. Iki ni igice cy'ikiganiro muri Isanga mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yajyanye n'impuguke mu by'ubukungu bwa Nastaton Habyarimana ku byerekeye ingaruka z'izi ngamba ku bukungu bw'u Rwanda. Yaganiriye kandi na Jean Baptiste Karegeya, umunyamakuru hakaba n'umusesenguzi ku bibera mu Rwanda no mu karere, ariwe utangira avuga ingaruka ingamba nk'izi zisigira umuryango nyarwanda. Covid hari yadegurupe mabariyeri yarahari cyane cyane umuco, urabizi umuco nyarwanda uko umugeni atangwa, ubundi buryo n'igihugu umuco w'igihugu habamo no kugira iminsi mikuru abantu bakishimirana. Icyo byamaze kuvaho. Abantu bari bamenyereye ubukwe bw'abantu 500 bibaho butaba naho bubonekeye batangira kuri 30, 50. Ibyo n'ibindi hajyaga mu nsengero zirahagarara. Mu mbere mu mateka y'u Rwanda twagize Pasika itagira misa muri 2020, Pasika itagira misa, kandi abana yabaga ari igihe cyo kubagurira imyenda bakajya mu misa bagasa neza bagataha bagasangira. Ibyo ni ibintu byinshi. Noneho bigeze ku bukwe byo byabaye akangahe, aho kubutaha byabaye sakirego cyangwa bikagera aho gucuruza urumogi urumva gufatirwa mu bukwe. Twagiye twereka abantu benshi bafashwe na polisi kubera ko batashye ubukwe, ntawatahaga ubukwe yanze abasanga, ariko kubera Covid byari ikibazo. Urumva bimwe n'umuco wacu warahungabanye, ariko nibura warumbajije uti mu rwego rwo kwirinda abantu bamaze kumenyera, urapfusha ugatabarwa n'abantu 50 ukabyakira gutyo cyangwa 20, uracyuza ubukwe ugashaka abantu 20 nk'uko amategeko abiteganya, ariko utanze kandi uzi umuryango nyarwanda nawe wawubayemo. Umuryango nyarwanda ni mugari, ubu n'uva muri bakubwiye abantu 20, hari baje gusengera kumira, hari baje kurme babyara bawe bo barasigara inyuma. Rero ni ibintu byinshi, ariko bamaze kubifata ntawe ukirakarira ko atatumiwe. Noneho twajya mu byo kwirinda agapfukamunwa abantu bamaze kukamenyera, guhana imetero no kujya muri gahunda ziri ngombwa. Rero abantu bamaze kwishyira mu muco wabo. Ukurikije ubukangurambaga ubona bukorwa n'inzego zinyuranye ku byerekeye kwirinda, kwikingiza ndetse no kwipimisha, sinakubaza imibare ariko ndabara urebesha ijisho ibyo umuntu ahura nabyo buri munsi, urabona umuryango nyarwanda uhagaze he ugereranije n'uko byari bimeze ikiza cy'icyaduka umwaka ushize? Ibyo ngibyo ntabwo ari na observation cyangwa amagambo yanjye ku giti cyanjye, ariko nkurikije ukuntu abantu bipimisha, ukuntu bitabiriye urukingo, ibyo bigaragaza ko amasomo yamaze gutambuka, abantu babyumva nubwo uko byagize. Ariko ntabwo uvuga ngo inzego z'ibanze n'inzego z'umutekano ibintu byinshi byagiye bituruka hehe. Umwanzuro urava muri guverinoma centrale, ufashe 5 utangajwe 8 z'ijoro, uracyushyirwa mu bikorwa. Bishatse kuvuga ngo utari muri kabineti nawe arabisanzwe kandi wasabwa kubishyira mu bikorwa. Imagine gitifu wumvisha itangazo mu gitondo 8 amaze kuruhuka, mu gitondo agomba kubishyirisha mu bikorwa mu bandi baturage baryumviye rimwe nawe. Ni ikintu kitoroshye, kuko urumva ubundi izindi politike na porogaramu za leta zibanza kugenda zimanuka buke buke. Yafatiwe muri kabineti biramanuka bigere mu ntara n'uturere, kugeza meya ahamagare ba gitifu w'umurenge yazahamagara akagari babone kugera muri ba mudugudu n'abandi. Ariko ku bya Covid umwanya ntuboneka, bikava no ku myumvire y'umuntu ku giti cye, kuko urumva kugira ngo ikintu cyavuye hejuru ntacyubiri ikinisha mu bikorwa n'abashinzwe icyuho bibiri, kandi bose babyumviye rimwe, ubumenyi ari bumwe na interpretation zitandukanye. Aho ngaho rero urumva ko hagomba kubamo abantu bamwe bagiraga abarezida bamwe na bamwe, cyangwa se na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze ntibahite babyumva. Ariko aho bigeze aha ngaha biragaragara ko uko byagiye binyuzwa mu bitangazamakuru n'inzira twagiye ducamo n'ibibazo twagiye ducamo zaguma mu rugo za buri kanya, guhagarika transport en commun, byose byagiye bituma abantu bakanguka bakumva ko
urugamba rwa covid n'ubwo rwatunguranye abantu bose bagomba kururwanya. Mu gihe ibintu byasaga n'ibigenda bisubira mu buryo rero hirya no hino ku isi, ejo bundi haba hagize hatya haduka virusi ya corona yo mu bwoko bwa Omicron, bituma n'u Rwanda rwongera gufata ingamba zo kwirinda kimwe n'ibindi bihugu, dore ko Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko urugero rw'abandura rwari rwatangiye kwiyongera cyane. Ingamba zabanje kwemezwa hanyuma zongera gushimangirwa nyuma y'iminsi 2 gusa, zirushaho gukazwa by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Ibi abaturage babashije kubishyikira? Ntabwo ari ngewe Karegeya navuga uko nabyakiriye, ariko reka dushyire muri rusange. Mu bihe byabanje bya corona tumenyereye ko umwanzuro w'inama byose biva mu nama y'abaminisitiri umara iminsi 14, hari n'aho twagiraga umwanzuro umara iminsi 21, ariko byageze hagati bikaba ngombwa umwanzuro ugafatwa n'inama y'abaminisitiri ugafatwa na Minaroke, ubu tugeze n'aho tubona yafashwe na Minisante cyangwa Primature. Ibyo byose icyo bishaka kwerekana ni iki muri rusange? Inama ya guverinoma yabaye kuri 17 Primature isohora andi matangazo, 19 hasohoka andi, abantu bagatangira kwibaza ariko usibye kureba kurukaho umuti coronavirus kuko n'urugamba rwatunguranye abantu batazi, ntabwo hakagombye kuba haboneka ibyemezo 3 mu cyumweru kimwe. Donc hagati ya 14, 17, 19 biragoye kugira ngo wumve ko abo bantu bafatiye imyanzuro baba bifatwa nk'aho ari ukwivuguruza iyo hagize igihinduka hagati ya 14 na 17. Ibyagomba kubahirizwa kuri 2019 iraza haza andi mabwiriza bivuguruza, abantu bamwe bagatekereza ko ari ukwivuguruza, ariko nanone bafite pressure y'umuvuduko wa wiriya variant nshyashya. Ntabwo bari gutegereza ngo twari twavuze ngo biramara iminsi 14 bategereze kandi ifite umuvuduko udasanzwe n'ubukana. Aho rero icyo nshaka kukubwira ntabwo ari ukuvuga ngo ngewe ndabibonane, abantu baramenyereye imyanzuro imara iminsi 14 bakabona imara 3 cyangwa bakabona iva kuko iyo kuri 17 bavuga ngo tutangira kwishyira mu bikorwa kuri 20, igeze 19 bati dore haje indi. Ibyo rero byose biteranyiza ari akanunda ikintu kijya kumera nka paranoia, kuvuga ngo nta stabilite mu myanzuro, ariko imyanzuro yose ifatwa ku nyungu z'abaturage kubera iki? Uko icyorezo kiri kuza cyitwara ubukana kiri kuzana, biba bisaba ko ubuyobozi icyo buberaho ni ukureberera abaturage. Ntabwo bwo gutekereza, abayobozi ntabwo batekereza ngo abaturage babibona bate tugeze no kuzana ku buzima bwabo. Nayo myanzuro tubamo n'uyu munsi wakumva bafashwe indi cyangwa ejo. Radio y'Amerika ivugira i Washington DC. Reka duhe ikaze Bwana Strato Habyarimana, impuguke mu by'ubukungu, aradufasha gusobanukirwa n'ingaruka zo mu rwego rw'ubukungu kiza cya COVID-19 kigenda kigira ku baturarwanda no ku gihugu muri rusange. Ingaruka zagiye ziterwa n'ibyemezo leta yagiye ifata byo kugira ngo ikumire ikwirakwira ry'icyo cyorezo. Muribuka ko cyaduka mu kwezi kwa gatatu mu tariki 14 mu 2020 hahise hakurikiraho guma mu rugo. Serivisi zose, imirimo yose n'ingeri z'ubukungu zose zari zahagaze, zaba abikora ndetse n'iza leta zari zahagaze, hasigara hakora gusa icyo twitaga izikenewe cyane za ngombwa. Izo ngizo twitaga za ngombwa habaga harimo nk'ubuvuzi, habaga harimo nko gucuruza ibiribwa, gucuruza ibintu bikenerwa cyane mu buzima nka gaz, ariko ibindi byose byari byahagaze. Nyuma leta yagiye irekura gahoro, ariko imibare yatangajwe wenda nko mu kwa gatandatu mu kwa karindwi muri uwo mwaka wa 2000 iragaragaje ko ubukungu bwari bwamanutse muri rusange, aho kugira ngo buzamuke bwari bwagabanutseho ndetse ibice birenga hasi 5% muri rusange. Noneho uko iminsi yagendaga ihita niko leta yagendaga yoroshya ingamba zimwe na zimwe, noneho aho ugasanga kugira ngo bafate ingamba zihuriweho z'igihugu cyose akajya hafatwa ingamba z'agace runaka bigaragara yuko kugarijwe cyane n'icyo cyorezo, nka za Rusizi ndabyibuka ndetse na Rubavu rimwe na rimwe hagiye habaho guma mu karere bagakumira abantu kujyayo no kuvayo. Ibyo byose byagiye bigira ingaruka. Noneho aho bigaragariye yuko kiri kugenza amaguru make, ndavuga icyo cyorezo cya COVID, leta yagiye irekura ingeri z'ubukungu hafi ya zose zitangira gukora, ndetse ingeri yari isa naho yatinze kurekurwa ariyo y'ubucuruzi bw'utubari
n'ibitaramo ibyo byose byari byarakumiriwe byageze aho birakomorerwa byari bimaze amezi rwose make bikomorewe kandi biri gukora neza biri kwinjiza n'amafaranga. Niho twaje kubona yuko mu by'ukuri ubukungu bwongeye gusa n'ubwisubiranya, ndetse raporo iheruka y'igihembwe cya gatatu cy'uyu mwaka turimo yagaragaje yuko ubukungu bw'u Rwanda bushobora kuba bwarazamutseho hafi 10.1%. Bigaragara rero yuko izo ngamba zo kugenda barekurira ingeri nyinshi z'ubukungu kugenda zikora byaratanze umusaruro. Gusa twakirengagiza yuko hari ingeri nyinshi zitarasubira uko zari zimeze mbere. Twavuga nk'ubukerarugendo, twavuga nk'ubwikorezi mpuzamahanga, twavuga imvuze ubwikorezi mpuzamahanga cyane cyane muratekereza abakoresha ubwikorezi bwo mu kirere, kubera yuko iyo urebye usanga ubwikorezi bwo ku butaka kenshi nta nubwo bwanazahaye cyane. Ikintu cyagiye kiba wenda hagiye habaho gutinda kubera ko aho amakamyo anyuraga hose basabaga kubanza kwipimisha, cyangwa se rimwe na rimwe bakabanza bakajya mu kato, bityo bigatuma ibicuruzwa bitinda, ariko ntabwo byigeze byanga kwambuka burundu. Muri make rero nuko byari bihagaze, ariko ibintu byari bitangiye gusubira mu buryo rwose, uretse ubu ngubu nyine tutangiye kongera kugira impungenge kubera ko irebye nk'imibare muri Kigali mirongera igatumbagira, ugasanga amasaha yo gukora bizinesi arimo aragenda agabanywa. Nk'ubu bizinesi zose zima zirafunga saa 2 z'ijoro, mu gihe zari zimaze kugera gucuruza uburyo bwo gucuruza kugeza amasaha 4 z'ijoro. Urumva nyine uko amasaha agabanutse n'ubundi nabyo biba bigukoma mu nkokora ibintu bijyanye n'ubucuruzi, ariko ubundi muri rusange ibintu byari bitangiye gusubira mu buryo. Bwana Habyarimana, uti ubukungu bwazamutseho ibirenga 10%. Ibyo bivuze ko abanyarwanda bize uburyo bushya bwo gukora mu bihe bidasanzwe, dore ko n'ubundi muri iki gihe hatari hafunguye kugeza ku rugero nk'urwo twari tuzi imbere y'uko icyorezo cyaduka. Rwose niko nabivuga, ariko hari n'izindi mpamvu nyinshi zagiye zibitera. Icyo waruvuze nacyo nicyo twagiye tubona abantu batangira kwiga, urugero naguhana abantu batangira kwiga gukoresha ikoranabuhanga. Muri icyo gihe hariho za lockdown, hariho mbese guma mu rugo, abantu batangiye gutangira gutumiza ibiribwa bakoresheje ikoranabuhanga. Iryo koranabuhanga ryageze aho riraduka rikwirakwira no ku bicuruzwa bisanzwe. Ubu dufite amaguriro menshi rwose ya online, abantu bashobora gutumiza ibyo aribyo byose bakeneye bakoresheje ikoranabuhanga, ndetse akenshi bakanabikugemurira mu rugo, ugashobora no kwishyura ukoresheje nanone ikoranabuhanga. Mbese biraguka mu buryo butari busanzwe mbere. Bigaragaza yuko nyine abantu bari bamaze kumenyera gukora mu buryo budasanzwe. Ariko ikindi cyahindutse nuko ibyagiye bitubaho, inzitizi zagiye zibaho, ingorane abantu bagiye bahura nazo muri ibi bihe bishize zagiye zituma biga ubundi buryo bwo gukora. Twavuga nk'urugero nk'abantu bacuruza, akenshi bize uburyo bushya bwo gucunga